Dobrodošli u ovaj video, ja sam Dina. Što se ovdje događa? Ne znam ni ja. Hello! Evo nas opet u Dubrovniku. S nama Ana Marija. Predstavi se. Ja sam Ana Marija, dolazim iz Solina. Ne želim da se sad kad razvijem nešto, da ćemo imati dokaz. A ne znam zašto se ne želi zatvoriti. Pa zato što nisi ovo vidio, ovdje još nisi svišila ovaj. Misliš da je to problem? Da. Sam ti rekla da je to problem. A, pa vidiš se čak. Ja? Da. Evo nas napiće. To je to. To je to. Vidite li pogled. Lijepo na jaj. Aj! Aj, okej, ono. Ja se ne vidim, je li ovo stvarno moguće? Dina, ti se vidiš, ali ja Ja se sam ne vidim. zvijezda već. Dobar dan! Dobar dan, izvolite. Što nudite? Nudimo privatne i krupne šrmenje. Šta sve želite? Jahte? Tamo za tvoju djevojačku. Neću, hvala. Nećete kupiti. Vaši dinatori imaju popust za kupiti. Ko su dinatori, ti imate? To je to. Idemo sad igrat društvene igre, jel' tako? Aha. A čekaj, možemo ići da igra u dvoje. Da možemo, Dina, sve su igre piše 2+. Eto, to je to, javit ćemo vam se kada ćemo doma. Da, kad budemo ne, igrati. javit ćemo se kad budemo na skalama, ili imamo pješke doma? Pa ne, pa vidim. Javit ćemo vam se kad budemo na skalama da vam pokažemo Ana Marin dojam na količinu skala koje moramo proći. Jej! Kakvi su dojmovi? Bilo mi je sumrak. Ko da si na bojištu? Dina je rekla da je to blizu. Da nema puno skala. A nismo još ni do pola došli. Mata je u pravu što se ne želi penjat. Mata, hashtag uz tebe smo. Idemo pit koktelić, mali. Ali nemojte to raditi ako nemate 21 godinu. Da. Jer mi ipak snimamo za američku publiku. I sad ćemo igrati, čekaj, parin ono hokejaš, kad mi snimaš od ramena. I ćemo igrati Crnog Petra. I upravo sam čula da je ona poslala turskim redateljima svoju ideju za tursku seriju. Ako iko se interesiran, molim te ostavi moje podatke ispod da mi se mogu javiti. Tako da ako neki redatelj, makar Hrvat, gleda, Zove se Mahalska princeza. ako vas to nije kupilo, onda ne znam, ako želite neku seriju na turski džir, ona vam ima super ideju. Da, I nije javite niko od se. tih redatelja odgovorio na poruku. Oni još samo nisu prepoznali moj trud. Ja sam pobjedila igrajući Crnog Petra, tako da... Spremna čut moj izazov. Da. Trebaš se javiti na Instagramu Janko Popoviću Volarić i pitat ga bi li bio okej da glumi u tvojoj seriji. Da čujemo. Ćao, jesi li zainteresiran glumiti u turskoj seriji Mahali Princess? Kada se proda? Ako jesi, Pitanje je samo vremena. javi mi se za više informacije. Kako sam glupa, to sam zato što sam poružila, nisam napisala informacije, nego informacije. A nema veze. Nadam se uspješnoj suradnji. Evo, da imate dokaz. Janko Popović Volarić. To je sve, ako odgovori, update ću vas. Od Nema druge- nešto puno pratiti, da čak bi mogao odgovoriti. Moći. Nije on toliko poznat. Je. Dobro jutro! Da se i poje. Mi smo rekli ustati u 9. Ovo je vaša Dina. Ja sam Tina Čako. Kako ti to loše osvjetljenje tamo? Ajde da svijetli malo facu. Ja sam Tina. Prvi skoro.
Ja sam oduševljena s tobom. Pozdrav ekipa, mi smo na plaži. I to na zidinama. Kao gospoje. Kao gospoje. Ovdje se biće niko ni ne kupa. Ajde! Pozdrav ekipa, idemo doma jer nam je vruće. Da. Idemo jesti ručak. Što si ti naručila? Ja sam naručila sweet chili chicken i sad ćemo Idemo vidjeti first kako vam je. impression. Super! Vidi poprazno. Pa nije. Aj, lipa izgleda. Super, Vidimo super. vinu. Čekaj, idemo. Ja sam naručila pork belly sa pomfrijem u barbecue maku. Taman kako ja. Dobrodošli nazad u vlog, Dinin! Welcome back! Dina, tvoj vlog je šta radimo? Radimo pizza rolate se tako zove, tako da stay tuned jer ćemo spremiti vrhunsko jelo. Imamo još krovadu. I sad ćemo vam pokazati kako smo mi prave domaćice. Evo, mislim ako ona izgleda primamljivo da ne zna. Znači, sad ćemo ovo malo uvalit. Znači, to su vam tips and tricks. Sad ćemo mi to pojesti. Jesam glupa. Ne, za jednu koju ćemo ostaviti na dnu. To je baš planirano. A mislila sam da je papir, šta sad? Ova će se na dnu ispeći, to je to. Naša rolatica je gotova. I Dina će sada izvaditi. U koraku sam zaboravila zamotat. Je malo izgorila. Da je taj neki vibe. Ali to je tako. Jesi ponosna? Češ čips? Dobro. Jesam, ja vjerujem da će ovo biti super. Ja isto. I sad ćemo mi ići jesti, jel tako Dina? Pozdrav ekipa, ja znam da vi mene već svi znate, malo sam kasnila ovaj put sa vlogom, žao mi je. Poslovne obveze. Sad smo došli u Dubrovnik, idemo se kupati i čekamo na Mariju i Dinu. Tako da idemo sad, idemo na otok, idemo na Lokrum. Povešćemo vas. Da, idete i vi s nama. Još tamo kad me pauni napadnu. Dina, ti vas pokazati sad na vlogu kako? Ja sam beautiful to me. Can't you see? Vidimo se na Lokrumu ili možda prije. Sidimo na Stradunu, pijemo piće. Ajme, vidite ovo šta smo kupile. Ja sam dobila, jedina nisam kupila. Ja sam prva uzela. Matej je u torbi, Mateja je Matej socijalno meni biće. kupila. Mata je Drelina. Ne, Mateja je druga. Prestatko. Halo. Bok ekipa. Idemo na Lokrum. Idemo, veselimo se. Prvi red u more. Prvi red je kapetana. Kapetane, tribali bi doma. Nas su doma. Svi zajedno. Vjetić maline. Nema riječi malo. Što se desilo? Vidite kako je lijepo. Ovdje je bio napad morskog psa, a to je samo bio prank. Dino, postali smo ih previše prankati. Ovaj video nazovi prank, ono. Meni isto. Evo smo se okupale. Mi smo se okupale, da sam ja spavala, da me Ana Marija me probudila. Žalila vodon iz svojih grudi. Baš ti hvala, sestra. Eno moja prija tamo, čeka, sad ćete vidjeti. Ono vam je moja prija. Mi sada slikajemo Dinu, vašu voditeljicu, kraljicu. I to je jedan jako velik problem jer ona želi da njene slike budu fenomenalne, a mi nismo fenomenalni. Čemu nazdravljamo? Nastavljamo Novim naše novo prijateljstvima. prijateljstvu i našim novim putovanjima. Lipo. vas je znala Šta će ljudi reći o meni? Tek vas upoznala, već vas dovela u Dubrovnik. To znači da smo mi dobre osobe. Čin čin. Ajme,
Kupila sam vam fortune cookie, šta je ko dobija, da čujem? Mogu li ja sad reći Ajde. što sam dobila? Dobit ćete veliko priznanje i pohvalu za ono što trenutno radite. Šta trenutno radiš? Igra na vijest. Ja mi da ću ja svih nadmašiti. Mata reci. Netko izuzetno atraktivan se zanima za vas. Čekaj, sad, slušajte moje. Igraj odbojku na plaži, pobjedit ćeš. Mislim, ono. Da sam tvoje dobila. Baš ja. Trebamo se svi složiti da sam ja dobila najbolji A ja kolačić. drugi najbolji. Prija spremna za dalje. Gdje je moj? Netko izuzetno atraktivan se zanima za mene. Ja volim priznanje jer sam iskompleksirana. Nisam ni sviđala svoju tužnu priču. Javan ima jedan bubreg. Mrzim. Evo dobit ću views, sad čekaj, pusti jedna priča, stavit će na tamel kako plaće. I moja rodica, daleka, Ne želim ja ovu je htjela moj bubreg, ali ja ga nisam mogla dati. A imaš jedan. Ona ti ima stvarno jedan bubreg. Ali ona je rekla da je malo veći od našeg pa kao da funkcionira kao ono Ja ja. nema noći drugi. I ona ne bi smjela pit. Puno. Mogu živjeti normalan život, ne moram se paziti toliko. Ali ja ću netko se izuzetno atraktivan se zanima za vas. Gospodine atraktivni, gdje ste? Ako to nije poruka iz svemira, onda stvarno ne znam šta je. Ja stvarno ne znam šta je, treba mi tu Revelina. Dina, reci mi kako se osjećaš povodom ovoga svega igre. Igre, super, ja i Matija smo brutalan ti. Ajde, Dina, mogu ja sad govoriti? Ajde. Hoću nas micati? Ja. 3, 4, sad. Šta ide u bravu? Ključ. Bravo. Baš si ono, dobiješ lutru i baš si ono... Srećković. Bravo. Srećković. Kad baca... Čovjek koji voli jest svu vrstu. Kanibal. Ne, dalje. Šta je čovjek? Mesojed. Dalje. Mesožder. A šta je čovjek? Kanibal. Šta smo mi? Ljudi. I šta je on? Čovjek. Šta je on? Ljudoštarijev nema. Hannibal. Ti si kralj, ti si. Car. Ti si. Nije Duja, nego je... Sad smo svi. Kad nešto nisi sigurna ti ćeš to, šta? Pokušati. Ne, kad nešto nisi sigurna ideš prvo... Odustati. Probati. Ne, znači ideš prvo vidjeti je li to dobro, kako se kaže... Analizirati. Ali na naški nekako. Znači ideš Odluka. vidjeti je li to dobro, druga Valjati. riječ. Znači ideš to, šta? Ako ideš Pokušaj. vidjeti je li to dobro... Provjeriti. Je prijeo, super. Kada je trudnica trudna, onda ona Morna. kako se ona šeita. Šapao. Ne, kao pingvin, ono. Kao pingvin. Pingvin, zapasto. Ma daj, pingvin. Pingvin. Pingvin, kako se Ono, šeta? niše se s jedne na druge Gotovo, strane. kako se šeta? Gengati se. Gengati, brate, ne bi to pogodila da bi plać. Sad si na nivou. Bilo nam je super, kupali smo se opet kraj zidina, vidi to osvjetljenje. Kako sam blida, neće mi smo dostavili do lada. Ali ja sam obukla maramu da bude u meći sa tvojim tenom. Maj, nisam toliko blida. Uglavnom, ovo je moje posljednje večer u Dubrovniku. Ovo je moje posljednje večer. Moje jesu neusklađene. Kako sam pustila kad su dobili publiku? A šta je sramite? Sramite se.